Lijepi pozdrav, danas ću vam predstaviti tehniku bezvodne litografije. Osnovna razlika u odnosu na standardnu litografiju je da se umjesto jetkanja dušičnom kiselinom i gumi arabikom u ovoj tehnici koristi razrijeđeni silikon s kojim se zaštiti površina ploče, odnosno sve netiskovne površine. A boja koju koristimo za tiskanje se zove rubber ink, odnosno na bazi gume je. Za tehniku bezvodne litografije potrebna su nam aluminijska ploča i spužvica za zrnčanje ploče. Potrebni su nam crtači materijali poput raznih markera koji su permanent markeri, znači vodootporni, ali nam mogu poslužiti i crtači materijali koji su na bazi vode, poput tuša, poput olovki na bazi vode i sl. Pomoću alkohola nakon zrnčanja odmastimo ploču, a trebaju nam još i silikon, običan bezbojni silikon i razređivač. To dvoje pomiješamo u otprilike jednakim omjerima u nekoj teglici, dobro promučkamo do konzistencije recimo javorovog sirupa. I treba nam jedna čvrsta spužvica s kojom ćemo to rasporediti po ploči. Za skidanje crteža, ako je na bazi vode nam treba voda, ako nije na bazi vode, odnosno ako je permanent marker, treba nam aceton. Za proces tiska treba nam boja koja je na bazi gume, odnosno to se zove rubber ink, i potreban nam je valjak koji je također na bazi gume. Prije početka rada uzmemo sintetički razređivač, jednu teglicu i uzmemo naš prozirni silikon. I prozirni silikon istisnemo u teglicu, znači koliko god nam je potrebno. Dodamo razređivača otprilike u jednakim omjerima, znači ja ovdje već imam zamiješano pa zato ne radim puno. Dodamo i dobro mučkamo. Znači ovo je dobro napraviti prije samog procesa rada, zato da se silikon dobro otopi i da postane jednolična masa, otprilike konzistencije javorovog sirupa. Prije početka samog rada moramo staviti silikon na jednu ploču. Najbolje je koristiti ove tanke ploče od Mediapana ili nešto slično. Treba staviti jednolični sloj silikona i to će nam biti zapravo podloga za navaljavanje. Znači najbolje je staviti silikon, potom uzeti jednu čistu špahtlu i taj silikon rasporediti po cijeloj površini ploče i nakon toga ostavimo da se suši. Znači, nakon što smo gotovi sa brušenjem, ploču dobro operemo pomoću alkohola. Možemo koristiti i sapun, možemo koristiti i sredstvo za pranje prozora, nešto, bilo šta odmašćuje ploču. Znači, za proces crtanja možemo koristiti razne ove permanent markere. Znači, poanta je da su vodootporni. Znači, sve što je vodootporno, a s čim crtamo na ploči, nakon što ploču prepariramo, morat ćemo otapati pomoću acetona. Znači, vidjet ćete ovi tu markeri koji su svijetli, možda se neće dobro primiti. Znači, mora biti svježi marker koji dobar trag ostavlja. Osim markera i sličnih ovih vodootpornih crtačih materijala, možemo koristiti i olovke. Znači ovo tu je olovka koja je na bazi vode, znači pere se u vodi. Ona ostavlja trag kao normalna olovka, jedino što se pere u vodi. Znači nije od grafita napravljena. Možete također za ovo tu koristiti i one bojice, akvarelne bojice. Znači akvarelne bojice su isto zanimljive, zato jer one zapravo isto pružaju dojam neke krede ili olovke ili pastele, nešto u tom stilu. Znači to, ali možemo koristiti i običan tuš, znači crtači tuš. Ne tuš koji je na bazi ovih terpentina ili nešto s čim crtamo u litografiji, ti masni tuševi, nego se može koristiti ovaj običan tuš s kojim crtamo po papiru. Znači kad se crtež dobro osušio, pogotovo ovi dijelovi s tušem, uzmemo ovu smjesu koju smo napravili, znači mora biti dosta tekuća.
izlijemo dio na ploču, ne smijemo izliti previše, i raspodijelimo po cijeloj ploči. Potom okrenemo drugu stranu spužve. Znači vidite, ova pozadina, ova ploča nam služi da bi nam ova aluminijska ploča bila zalijepljena za površinu. Da nam se ne mrda, jer inače je jako skliska. Znači potom zamotamo našu spužvicu papirom i znači moramo skinuti, vidite koliko upija. Moramo skinuti što više ovog silikona, znači mora ostati samo tanki sloj. Znači puno puta moramo proći, puno ovih papira zamijeniti kako bi dobili tanki ujednačeni sloj. To je ujedno i najveća greška kod ove tehnike, znači da se koristi pregusta ova tekućina, znači ova otopina razređivača iz silikona da bude pregusta i da se stavi predebeli sloj na ploču. Nakon što se razrijeđeni silikon osušio, za što je potrebno dosta vremena, znači barem 1 sat do 2, možete ga i malo i fenirati. Pomoću acetona očistimo sve ove dijelove s koji smo crtali sa markerom koji je permanent marker. Znači poanta je da uzmemo i da tufkamo. Znači nema trljanja i nema jako debelog sloja. Znači ako jako trljamo ćemo si uništiti. Uništit ćemo silikon. Ove dijelove koje smo crtali sa materijalima na bazi vode operemo pomoću vode i spužve. Znači, polako trljamo pomoću vode i ti dijelovi će se skinuti s vremenom. Nakon što smo dobro oprali površinu ploče, sada slijedi proces navaljavanja boje. Znači, poanta je, pošto je boja na bazi gume, a silikon je kao guma koja je prekrila površinu, ako dovoljno brzo prolazimo po ploči, će se primati samo za dijelove na kojima nema silikona. Znači, ove dijelove koji su nam se zamastili, odnosno sa strane, samo prolazimo brzo po njima i trebali bi nestati. I tako i po crtežu. A vidite, upravo zbog ovoga je važna ova pozadina koju smo radili, jer ta pozadina koja ima na sebi, ova podloga koja na sebi ima silikon, omogućava da nam se ploča ne miče. Jer ja sad stišćem doslovno jako, gotovo najjače što mogu. I jednako napravimo sa ovim dijelom koji smo crtali sa markerima. Evo, sada nam slijedi proces otiskivanja. Znači, na prešu položimo ploču. Položimo gore papir. Znači, dosta je važno da je papir manji od same ploče, zato da se, osim ako ne želite da se rubovi utisnu. Pošto su često rubovi prljavi od boje, stavimo jedan papir kako bi zaštitili filc. Filc i otisnemo.
Znači ovdje možemo vidjeti otisak i možemo reći da je to poprilično vjerni otisak ovoga što smo nacrtali. Ono što treba napomenuti kod ove tehnike, njena osnovna prednost je to da je poprilično brza i da je zapravo netoksična tehnika. Jedino toksično što se koristi je malo razređivača i malo acetona, a naspram drugih tehnika gdje se koristi puno kiselina, terpentina i sličnog, ovo je poprilično netoksično u odnosu na to. Ono što je zanimljivo kod te tehnike je da se može dobiti veći broj otisaka i da ako sve napravimo kako se spada, taj crtež ispada jako sličan onome što smo nacrtali. Osnovni nedostatak ove tehnike je da je jako teško kontrolirati ukoliko nam se dogodi neka greška. Evo recimo meni se tu malo počelo zapunjavati ovdje i ovdje. To se i malo vidi na otisku. I naime, to je nemoguće popraviti u ovoj tehnici, jer ne mogu sad ponovo sve zasilikonirati. Znači, poanta je da ovaj tu dio, zapravo ja sad moram jako brzo navaljavati sa bojom, ne bi li se tu očistilo. I to je pitanje da li će se uvijek do kraja očistiti. Tako da osnovni nedostatak ove tehnike je nemogućnost korigiranja.